мебинем хе чизе ки дар кашол кардагиай. Баъдан вақте ки дар ҷангал прогулка мекунад, ҳамин хел чизоро бо дар ҷангал мебинад. Бардор омада, салому алейкум. Эфир гузарондем дар Инстаграм. Бисёр бардору хоҳиш кардан дар бораи ягон чизи страшни гап занем, ягон чизи тарснок. Кстати бардоро, касе ки Инстаграм дора, Инстаграми май эфир пефир дар ҳамуҷа мешава. Будуроин подписатсия кунед ва интизор шавед. Боз гап мезанем дар бораи як чанд видеоҳои хеле страшне, ё ин ки не иша шумо худтон дар комментария буген. Ва ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги якум комментария и чӣ ссилкае. Касе ки варзиша хуб мефаҳма метавона угадат карда ки дар ҷанги ё ин ки дар бозии пешомада кадом даста ё ин ки кадом ҷанговар ғолиб мешава. Мо метавонем дар бурди амос ум кор кунем. Ссилка дар комментария закрепит кардагиа. дар видеое ки ҳозир шумо мебинед, дар ин хона як оила зиндагӣ мекунад. Ҳар вақте ки во ай кор ба хонашон бармегаштанд, дар хона беспорядка буд. Фикр мекардан ки ягон кас хонаи во медроя, ягон чира мекова, ё ин ки намедонам барои чӣ ки хай хона беспорядка, ё ки ягон чиз дуздидагӣ нест, ҳечра набурдаанд. Пас чӣ бехе мешавад? Дар ин саволи худшон барое ки ҷавоб биёбанд, дар хона камера наблюдение мемонад. Ва шумо ҳозир тамошо кунед ки камера наблюдение чӣ снимат мекунад. бардор шумо худтон фикротан дар ин бора нависем, ки дар ин видео шумо чӣ фикр дорен. Агар ки бигем постановка, бо гуфтаистам ки агар бигӯй постановка кунем, любое кора постановка карда мешавад. Не ки агар мо анализ кунем, чӣ хеле ки ҳозир шумо дидесен диван чӣ гуна ҷунбидестай. Агар дивана ай у тараф меҷунбондан, мо медидем одам метофт, барое ки ҳам пишти диван мехезад, ҳам пеши диван. Соответственно як фикр карда мешавад ки мумкин ки дивана ай тарафе ки дар камера наметова айҷа ҷунбониста бошанд. Но агар ки дивана ай тарафш биҷунбонанд, якум шида у угл намехезад. Чӣ хеле ки мо медонем, агар ки ай тарафи диван вар дорам, албатта ки аввал и тарафи диван. Вале диван якҷоя ҳамаш мехезад, оне ки и тарафаш бисёртар мехезад. Розишин? Дар ин навор чӣ хеле ки шумо мебинед, у тарафш наоборот бисёртар мехезад. ҷое ки ҳеҷ кад наметова, ҳичи ура гӯш кардагӣ нест. Хай бо все-таки шумо метавонед фикрҳоятонро дар комментария бинависед ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. Ва ин телевизорш боша, агар инам фикр кунед ки дар пушташ одам буд, не ки не, ин ҳозир ай дигар ракурсҳо ҳами телевизора камера мондагӣ нигоҳ доранд. Чӣ хеле ки шумо мебинед, пушти телевизора метова, ягон кас дар оҷа нест.
این کار در کانادا رخ دادگیه. یک بچه خیلی هر کس هر خیلی مقصد اینترس نه هر آدم در خیلی جو یک زدن زبروش نه همونجا میروه او آواز میشنوه هر گونه آوازی هر خیلی میوه پیش میبینه و شما هم آواز دیدین که او چی دید. بعد دلش نمیدونم تر میکنه که قوق میگریزد یعنی که میگریزه. نه در ویدیو چخیلی که شما میبینین یک چیزی هسته با سرابی آدم وری معنی ته میگویی که نداره. شما چی فکر دارین در کامنتاریا. در ویدیو باشه یک بچه کالودیسی قوق شدگی را میبینه که در بالوش مقصد تخته موندگی محکمه که یگون کس نغلطه خیلی هر آدم در لوباپید نه که در درون یو چیه مقصد یگون جوی بجوی باشه و می کامera میکنه چیزی که اون میبینه موزی شما دیده استین. البته که یه چیزی دیدگیش خیلی سخت میترسه و میگریزه. این آدم دائما نزدیک همین جنگل میومد و سگش هوی میداد. سگش خودش میگشت هم جنگل در پراگوکا میگشت میومد و یک روز هم خیلی فکر میکنه که همین سگی ما بیما در جنگل چیکار میکرده باشه. پروست در از اینترس میگیره در سر سگ کامera میمونه. کامera چوی مایده یک مثال هسته اکشن کامera میزنه. میدونم که این هم خیلی کامera زدگیه برای اونه که کامera کلان در گردن سگ چپا میشید و نگاه میکنه که او سگ چیکار میکنه در جنگل. کامرایی که در گردن سگ زدگیه چیزی سیاهی عجیب اسنیمت میکنه. نه که عجیبیش درجه چیه؟ ریاکسیای سگ یعنی که همه خیلی چیزا میبینه آرامه سپاکوینه یگون ریاکسیا نشون نمیده. اینجا فهمیده میشه که ممکن که این سگ این چیزا یکم بار ندیدسته باشه و ممکن که چیزی باشه که عموما سگی را ندیدسته باشه. من نمیدونم. شما در کامنتاریا بنویسین که با گفت شما همین چیه. پاتاسول چخیلی که ما میدونیم هر دولت هر خلق در خودش یک چی دوران کو امریکا ده هم خیلی چیز هسته که یک زنکی استراشنیه یک پادوره میگرده در جنگل و در چیزو و این نواری که از شما میبینین بگیم که همین گپا تصدیق میکنه. این در جنگل چی کار میکنه؟ گوشت میخوره و او دمایی که رهگم زدگیان مثل شکار رفتگیان برای دل خوکر جنگل رفتگیان و رهگم زدگیان این با ما هجوم میکنه و میخرشون. این مرد وقتی که با خونش برگشتنی میشود میبینه در لوی جنگل صورتی را که بزنی موهدار ماننده و یک پوقتی پریده رفته است. با فکر شما این همو چیزی است که خلق فکر میکنه در بارش یا اینکه ایش هم پاستانوفکا فکرات نمیتونید در کامنتاریا بیان کنید. در این ویدیو یک عائله در ماشین یک حیوان میبینن در لوی راه و همو را به نوار میگیرن که چیکار میکنن. خیلی آدم شهری که ریدکا میبینه با وقتی که با جنگل میگذره ریدکا میبینه خیلی حیوان جنگلی را بوده اینترس نمیشود کامراشون هم میبرورن او را سنیمت کردنی میشوند. نه که اینترس نگی این خود همین حیوان نیست. اینترس نگی این ویدیو اونه که چیزی که شما در پشت حیوان میبینید اهمیت بدین. به نظر میرسه که یک سویه هسته که همین حیوان گویا که سلیدید کرده است باشه مثل شکارچی وری. در این ویدیو یک چیزی سیاهی پشمینی کلان همراه گودکش جنگل در گشته استند و یک کم تر مدت میستن طرف کامera نگاه میکنن میترسن میگریزن میروند. بله شما چی فکر دارین؟ من فکر دارم میمونه نه برادر میمون خیره نمیگرده. این سلیشکم راستی بد را میگرده. یا برای اهمیت دین. در این مگزین مثل ویدیو پیشینه بسپاریت کم میشوه و ایمنا در همون تریتوری که بسپاریت کم میشوه کامera همون طرف میمونن کامera نبودیانی را و انتظار میشوند که در اینجا چی رخ میده. و فکر میکنن که یگون دزدی مایدک یگون گودکچه میاد مثال نیزمید نمیدزده میروه همه را تید میکنه مقصد. فقط چون هم خیلی فکر میکنن نه چیزی که در کامera میبینن او را به حیرت میاره. در ویدیو با جنگل یک چیز رفته است و او را یتی میگن یا اینکه سلیجی چلاویگ میگن مثل اوسو یعنی که یک حیوانی کلونه و دموری راست راه میگرده. بله در پشت درختو مثال سوز فهمیده نمیشه که این میمونه یکون شیمپانزیه یا که یکون آدمه یا که دیستویتل همون سلیجی چلاویگه. نه که آوازی که اومده انمی حیران میکنه آدمو را که این آواز تو همین روزه همه آدمایی که با حیوانات سر و کار دارن میگه در یگون حیوانایی که معلوم هستن تو آوازی را در یگون تا همون این آواز مانند نیست. با فکر شما چیه؟ ممکن یگون کس در خونه‌شون هم خیلی حیوانچه داشته باشه زنجیر بند کرده به گردن ایسوس آواز اگر در همون هم باشه ممکن که یه اولوده هم باشه. یا برو گوش کنید و فکرتون در کامنتاریا بنویسید.
одаме ки видеоро ба навор гирифтага номаш Грегай. Ӯ мега ки ами хонае ки дар байни ҷангала ай бобош мерос мондагиай. Намехе хулоса да меояд ки зимистона дар ҳамиҷа мегзарона, яъне алов мекуна, гармак, ҳизм арзония ва ай тобистон мега мефурӯшумаш. Вақте ки дар оҷа зиндагӣ кардана сар мекуна, дар назараш меояд ки гирди ҳамун хона касе раҳ мегарда. Тафтиш мекуна, мебуроя, инами хел чизо мебина. Мебина инами хел чиза ки дар кашол кардагиай. Баъдан вақте ки дар ҷангал прогулка мекуна, ҳаме хел чизоро бо дар ҷангал мебина. Ва баъдан як занаки кала мебина ки руш уродливай ва тарафи хонаи ҳамун нигоҳ дора. То есть чӣ хел нигоҳ дора, яъне чишм надора, яъне ки тарафи хонаи ҳамун истодагиай. Намедонам ба ки ҷояш дидесте. Соҳибхона мега ки и ҷодугарай. Ман намедонам ки то кадом андоза и видео ростай. Ира ман намедонам. Худо медонам ва шумо метавонед фикротна дар комментария бинависед. А камтар пас вақте ки мард и зана, яъне ба гуфти худаш ҷодугара камера кардааст, камтар пас и ҷодугар ай хона резка мегарда тарафи одаме ки камера кардааст, руша тарафи ҳамон одам мекуна ва и одам бале успет намекуна. Ҳоҷатхона браво. инами хеле видео бародаро, фикр ақидатона дар комментария нанависен, дар видео лайк и дизлайк намонен, дар канал обуна нашавен. Ҳама чизое ки гуфтам наоборот, видеои нава интизор бошен. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.